Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Nenad K., star 40 godina, u petak je tragično izgubio život obavljajući svoj posao u Čikagu. Ovaj rođeni Subotičanin, koji posljednjih 10 godina radi kao vozač kamiona, stradao je prilikom istovara u američkoj državi New York, kada je na njega pala vodovodna cev koju je prevozio. Iza njega je ostala supruga i sin od 1,5 dana. Iznenadna smrt našeg voljenog Nenada Koče, poražavajući i srceparajući gubitak za sve koji su imali privilegiju da ga poznaju. Bio je to redak i divan čovjek sa zlatnim srcem, tako punim čistote i dobrote. Iako ne potpuno razumljiv način da se razume ovakva apsolutno šokantna i neopravdana tragedija, moramo verovati da je on na boljem mestu. Koče je bio divan muž, otac koji voli, brat i sin pun ljubavi i ujako je obožavao. Povodom ove strašne tragedije molimo vas da donirate bilo koji iznos kako biste pomogli porodici da se prilagodi životu bez Koče, koji je jedini hranio svoju suprugu i njihovog sina, napisali su njegovi prijatelji.